kita indah peduli onde mama kanalah diri hidup mati. Banyak terjadi di zaman kini onde mama karena musim Allah baganti onde mama. Jika kita indah peduli onde sana kanalah diri hidup mati. Banyak terjadi di zaman kini onde mama karena musim Allah baganti onde sana. Jika kita indah peduli onde mama kanalah diri hidup mati. Banyak terjadi di zaman kini onde mama karena musim Allah baganti onde mama. Jika kita indah peduli onde sana kanalah diri hidup mati. Itu
kandang ayam menandilang. Kok alang namanya mbak ayam, digonggonglah di bawah tabang. Indah siang indah malam, masa kandang ayam menandilang. Di bawah tabang, indah siang indah malam, masa kandang ayam menandilang. Kok alang namanya mbak ayam, digonggonglah di bawah tabang. Indah siang indah malam, masa kandang ayam menandilang.